Wah udah semua. Saus udah, sambal udah. Ada yang ini juga. Ada Yanto. Ada juga ada. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama gua Garda di channel Evan Media. Wuhuu. Oke teman-teman, kali ini gue lagi ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Keramat Kuitang nih guys. Nah, di belakang gue nih ada mie ayam yang udah cukup legendaris banget di daerah sini nih. Namanya mie ayam jamur Bang Bedo. Wow, ini kalau dilihat nih ya, padahal masuk ke dalam gang-gang gitu, tapi ini yang beli tuh, wow, ramai banget nih teman-teman. Dan katanya nih ya, di sini tuh spesialnya mie ayam jamur dengan porsi yang jumbo banget nih. Wah, gue udah penasaran banget sih. Jauh-jauh dari Depok ke sini pengen nyobain mie ayam Bang Bedonya nih. Oh, ini buat temen-temen semua nih yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya nih teman-teman. Daripada penasaran, yuk langsung aja nih kita pesen mie ayam jamur Bang Bedonya nih guys. Mangan bos. Wuhuu. Oke teman-teman, di samping gue nih udah ada pemilik dari warung mie ayam jamur Bang Bedonya nih. Halo Pak. Halo. Wah, boleh kenalan dulu nggak nih dengan Boleh. Bapak siapa nih? Pak Bedo. Wih, Bapak Bedonya asli nih. Yoi. Wah, ini udah jualan mie ayam ini tuh dari tahun berapa nih Pak? Tahun 99. 99. Itu di mana jualannya Pak? Tetap di sini Kuitang. Kuitang di sini dari dulu. Iya. Dan sejarahnya nih, bisa buka mie ayam tuh gimana nih Pak? Oh, dulu pernah kerja di restoran. Awalnya kerja di restoran. Wah. Akhirnya baru buka mie ayam ini nih Pak. Iya. Wow, ini masuk gang gini nih Pak. Tapi kok bisa rame banget nih Pak? Ya, harganya murah meriah, andang. Wah, emang menunya nih ada apa aja nih Pak? Ada mie ayam jamur, Mie ayam jamur, kue tiao, kue tiao, bihun, bihun, pangsit kuah, pangsit kuah. mie ayam. Dengar-dengar ada yang porsi jumbonya nih Pak? Ada. Bener tuh? Banyak limbur. Harganya berapa Pak? Harganya 20. 20. Itu udah pakai jamur, pakai ayam. Iya. Kalau komplit 26. Kalau komplit 26. Komplitnya itu ada apa aja nih Pak? Pangsit 2, bakso 2. Pangsit 2, bakso 2, 26.000. Wah, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Jam 8 sampai jam 4. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 4 sore. Itu berapa porsi nih Pak? 700. 700. Wow. Dan rekor di sini paling banyak pernah buat berapa porsi nih Pak? 1000. 1000. Kalau pesanan berapa paling banyak Pak? Banyak. Pernah 1500. Wih, 1500 Pak. Wah, gokil. Ini gue udah penasaran banget nih pengen nyobain Pak. Saya udah penasaran banget pengen nyobain nih Pak ya. Boleh, boleh. Oke guys, yuk langsung aja deh kita pesen mie ayam porsi jumbo yang komplit nih guys. Yuk langsung nih, mangan bos. Wuhuu. Wah, berapa emang duduk? Minyak. Koji Badila suka kemarin. Satu plastik isi berapa nih duduk? 5, cuman kalau ini Kalau jumbo, jumbo 3 itu. 3 mie gitu. Tapi ini juga 5. Saya bikin 1 aja bikin 2. Berapa plastik nih sehari? Di sehari 700 700 bagi 5. 10 kilo. 70 kilo. Kalau nih kue cabai bihun. Wah, ini dia nih guys, mie-nya nih guys. GoFood ada juga nih Pak Bida? Ada. Mau kemana ke sini?
Ini jamur pangsit. Oh, pangsit. Bukan kolot. Komplit pangsit. Yang berdua tadi aku pesan apa yang dibungkus? Komplit satu sama pangsit kuah satu. Iya. Jadiin 2 plastik ya? Maksudnya yang satu lagi pesan itu lagi. Apaan? Jadinya yang komplitnya 2, pangsit kuahnya 2. Ya, Pangsit kuah 2. komplit 2. Dua. Tapi yang pangsit kuah, kuahnya dipisah juga ya? Iya, campur berantem. Kan lu nggak percaya ya? Udah deh, biar kita aja. Saya bawa ya. Setengah 12. Pas jam makan 12. Oke teman-teman, di depan gua nih udah ada. Wah, ini dia nih mie ayam Yamin Bang Bedo nih guys. Wih, ini gue pesen yang versi jumbonya tuh. Nih kalian bisa lihat tuh. Wah, gokil banget nih teman-teman. Sumpah nih kacau banget ya porsinya nih. Nih gue kebetulan pesen yang komplit nih teman-teman. Yang komplit itu harganya 26.000. Nah, itu kalian dapat ini nih, pangsit 2 biji, bakso 2 biji, dan nih ada tulang-tulang mudanya nih teman-teman. Wah, gokil nih. Kalau kalian nih mesen yang porsi jumbonya aja itu harganya cuma 20.000 aja nih teman-teman. Ukurannya ini kecil-kecil banget nih teman-teman. Aduh. Langsung nih kita hap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bos. Untuk yamin ya, manis, gurih, asinnya tuh tipis banget nih teman-teman. Kita coba yamin ya. Nah kita hap nih, makan bos. Ini asinnya bener-bener tipis banget. Ini lebih cenderung ke arah gurih nih. Langsung kita hap, makan bos. Teksturnya itu lumayan kenyal banget ya teman-teman. Dan Bang Bedonya itu masaknya tuh pas banget nih, nggak yang overcook. Wow. Wow, ini sehat banget nih, pakai jamur teman-teman. Kita coba pakai tulang mudanya. Wow. Kuahnya segar banget nanti. Sekarang kita cobain pangsitnya teman-teman. Wah, makan bos. Untuk pangsitnya di dalamnya ada potongan ayam nih teman-teman. Lumayan banyak juga. Sambelnya nih teman-teman. Campurnya ya, 1 sendok aja nih teman-teman. 2 deh. Langsung nih kita hap lagi, makan bos. Pangsitnya
Wow. Wow, ini asli, sumpah. Masih banyak banget teman-teman. Tapi udah ngerasa kenyang nih. Wow. Mineral ini es jeruk sama mineral ini. Baksonya empuk, kenyal banget. Wah, ini walaupun di gang sempit tapi rame banget ya asli. Wah. Wow. Oke guys, alhamdulillah nih gue berhasil menghabiskan satu porsi jumbo Yamin di warung mie ayam Bang Bedonya nih guys. Wah, overall ini mantep banget. Kalian kalau lagi di daerah Pasar Kuitang wajib banget sih mampir sini teman-teman. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan buat kalian yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ini teman-teman. Dan buat kalian semua yang punya rekomendasi kuliner di kota manapun, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita main-main ke kota kalian, kita bakal mengunjungi rekomendasi dari kalian semua nih teman-teman. Mungkin cukup sekian, tetap tonton terus channel Evan Media dan salam bikin ngiler. Man bos. Woohoo.